ubwo kwihangarira yo mukamigano ko bururu abanya-Uganda behanangiriza utagendera hakushendashendwa no kubihabe y'abanyabutegeki abari kuba kandi beyendeza bonka kureka babana batera ubururu batera ubwenshonga ubuhabuzobu buhirwe yo myishengero habwisha zeri Isingiro North kandi minister weyo burisa ya Hon Bright Kanyontore Rwamirama umukoro gwo kushendekerezo mukayikuru Aidah Bwantaama nyina umureberezi wa North Ankole Diocese umuriko gwa Bihendwa Kyampangara Kyampangara district ya Kazo izoberi ya nyumwabazyo biri kukiraho mureke kandi tubuzo umunyamakuru wetu M.DEUS mwebaze abitwihire yo byona. Minister Bright Rwamirama Kanyontore urukuzunanazibwa ebyenyamishwa omu cabinet ya Uganda ningashi hano mu industry kandi yo munyishengero ahabwa abantu bishazarya Isingiro North mu district ya Isingiro obu abire nagambira aha mukoro gwo kushendekereza nyina wori omureberezi ahabwa ubureberezi bwa North Ankole Diocese Bishop Namanya omukikuru Aidah Bwantaama oferire aha myaka 97 y'obukuru kandi obire nazikwa mu izoba rya nyomweba umuruka ogwa Bihendwa Kyampangara nk'egombora kandi district ne ya Kazo. Minister Bright Rwamirama ashabire abantu okwetegereza je abantu abesimbire ahantebe zitara zimwe na zimwe aho abahaburire ngu bashagike NRM. Tuyombwire bwo kutora nabebembezi mutorane abantu abumwini wese je baza gukora emurukwe nangu bakori ko indukunga masha Isingiro byo tukasharamu tugende na yero nyondi yero yestersday ni yero na hatu kandi ni yero gwasheshe bona nimba shaba basebona ubu businge buturuwa intungo kayinare indi kureba amashanyarazo mu cyaro utaka kwatijaga okusisikare kintu rikisikara mudakikemo. Minister Rwamirama agambire ahacho kwerinda oburwiro bwa COVID-19 na mnonga abo kushangwa amaramizo gakabasa kwigurwaho kuruga omwigaro ahantu ahigire abebembezi abamakanisa na mnonga genchereza Kristayo kugeza ahakozesa umuringo gwo kusindika emitwizo kurabira ahabwoko bwesimu nkashabire ekanisa twazibwireho abacacu yo Uganda mureke kugira inshoni mutesi muzanyu ezuturu kurabiraho tuguma tutsindike okuraba kuko tumashomera TV abako abandi rayi nibakikora you have kept quiet ate ntujya kwijurana nturwara kandi turetekiza aha bwakenda na mushanzu katonyezo munana KAZOFM omushomesa ndumwebaze M.DEUS yabari munonga mwebaze M.DEUS na makurago